To need impact TV agenda Manipur cookie edition a vezose amasant kaliam na chibai kan boy na he tu ni ai topic ding oilet mobile data ban ki bol hi a solution hinam ti thua Manipur University a aboize a mobile internet mobile data ho jo se ki ban in 20 apatna 26 September chane ki ban in het ding khat chu ei Manipura dinga hitabanga Manipur sunga mobile data ban ki bol hi ali ve na hin Manipur University boize a ni ve ki ban tan that 20 to 24 July a chu khat ve na ki ban in chu le tu la 21st apatna 26 September ayong hi ani ve chan na ki ban in chunt het ding khat chu September 2015 kumajong chu Churachandpur boina ji in mobile data hi anaki ban in chun December 2016 ayong chu UNC economic blockade ayong chu khatwe anaki ban kit in Manipur adinga hi live chan na tan chun tunia discuss dinga hungki pe hi ahile chi mobile data ban ke bola he problem yo se hi solve jing ding thei ham ti pa hi discuss bol dinga tu ni hin laya studio a he guest ni ne yunt chia he amasant pu zedun kim Indian Telecom Service General Manager BSNL Manipur in a event pu studio sunga welcome kan bol in hin sun ani na hedun mose thangyao ama hi Mass Communication Department of Mass Communication Manipur University a tu high scholar hint amazong chitu ke olim na dinga hilaya hong that thei ji end amazong welcome kaga abolin tu a question masapena kan do ding hi pu zedun kim ko ma ka dong moment ei Manipura hi India a pumpia data vietnam le internet user hi 39 plus crore tabanga hint ei Manipura hi internet user hi izan mong ham BSNL la data jong le chule private service provider ho ajong chi ki go ma hi izat tabang ham chawrak pa approximately izat tabang ham ti ama sa pen ka adong nomin chi chu nei se pe the da Manipur population hi तो आई population है 20 या था 27 lakhs चाहे mobile user ही BSNL ही लाख नहीं तो कने ना private और तम जो अगोम government की गॉम ले 15 lakhs तो बंगवांग mobile user उम्मीद तकती 15 lakhs tabang na po 15 lakhs to ki pawment chi Manipura dinga law and order problems ya mobile ban ki bol le live hitan ti chi sei ta win ye chit ne win ale chi ki bol pha na le atam zo hi private service provider ho Airtel ki ti ho LCL ki ti ho Vodafone ki ti ho bo ki ban jin BSNL hi Churachandpur incident ayong ju BSNL ki ban kha poiti thu akizan chi hi ichana di ham ipijinga hi ta hi government in ban ball pha na le BSNL chu government na hi ja hi ban ball na la chu pangkhaji lo ham ahi lo wa le ipiti da nai ta hi min zo thu wa hi ta chu allegation ball mai ham ti jong he pu je landun kim ka pa na ka janom min ti chu bp het the ding ani ga se pe the dam e chi ban ki ball hi BSNL long ban ki ball ban hin a hope thu hi aile a BSNL hi ipiti da mobile hello say landline na tam zo na landline broadband wa ki ban be sen lo amon target a ball hi mobile data hi min a ki choi le thia na mobile ta thil ho data the change na a ball na pau hi ban a ball hi landline ho hi fix computer ha fix hi na ting le
ki dom le thei lo so wang chu a ben chu a hope lo private ho hi tam zo hi mobile base hi amo hi ben hi le amo hi abona to kha hin data chu ting le BSNL la hele a mobile pa ha to kha ai ipt da fixed service pa hai na pa hai mobile hi lo ya amin a ki choi le thei lo hi chi ha to kha lo ting le a data ban a ki ti wa nga zo voice ki ti ju ki holim na pa hai ki pa wa ban hi kit lo chi ye chu tu lai WhatsApp ho dang da ho na app half e media tam ta so na ai le chi media tam chu kon khat chun ama mobile hai access so ke ya na mobile ki choi le thei ya min hitia ki choi le pa chu adei lo ham tia chu umai ipp le chi ban ki ball pa hi langkhat langa chu ipida ban ki ball ham ipja ki ball ham ti chu e ho sei di be se etalo ai chu government policy khat ya government chun a state and center han nang government chun hiti hin ball tau na ti le ke ho chun ka ball ki chai sa chu ting le tamong chu I ball lo wa le me pt da e ding a ong chu penalty ham piam khat na thei ai ja chu aji chu ipida ball ham ti wa chu ki sei thei lo ai cho mo policy government policy ya amo ni ti tin ball na ti le ki ball ji na a pe na mo tai apart khat fix a ball wa chini apat hin hi chini chan ge hi chi ha da ta ti le ki ball ji na nang in na sei khil khat chu BSNL wa zo ki ban po ni ti ju di lo media report dung zu ya ta hi chi report cho ki mo hin I chana diam di lo wang cho khet lo ja chu ilanga pat clarification cho ki dei ja ki dong hen pu chu le tua pulun ki min na sei chu tua chu BSNL le le tam zo chu broadband hi ja chu ben apang khalo hin ten ta BSNL hi BSNL mobile data greatest I know the largest provider northeast a jong hi chu he chet na ben thing lang ko cho mai ma yo se private provider lut no no si a chu BSNL lut na hin achi a chu mobile data ki choi thei lo ti pa chu I chan na chu I lo le no ho subscriber chu mobile a hi to drastically ta hi hloma hi ta mai lo le koi ma na za be set lo ta manipura he ti question khat jong mi pi het ding ka chong chu mai chu masangai na azu ki ho hi a subscriber hi na hlom che ju private a ko na competition hunga ai azu private na hi azat chom ju private a hi ni pi ha amo mobile data ti hi mobile data ki ti pa hi mobile phone a data pa ho ki se hi na lang chu ai pt da fix base data na ti chu adang e cho wang chu lang chu misuse on ki bol thelo ye chu miem khat chu na to na ko na bi bol thei da hitabong mass movement ai lu pham khat om ting le mi ho hi wa le wa ki se le sa ko na chu broadcast bol I ho ma chu tabang khat chu ma ya app ong le lang chu a broadband fixed broadband hina government nong na sa ta aman chu it's as fixed broadband geya hin band diwang chu tham khat chu mio se boy dinga oma chi thu hi khat IT ho department ho tong ki ho wana chi ho mobile data se ban bol win ta order so chi dung ya chi ta ki bol hai ting le private ho su mobile data ngan se hi azo dang nei lo I amo chu aki ha chen tan tamong kala ki pa min khe chen tan tun he lun question ka no nom kit chu mobile data he government in banan bola azi ade MU boy na ni ve tan tu kuma dinga ban bol ipit le mi yo se ni ta he azada jing ham chi movement chu ban ke bol movement chu ki chaying de ham ai lo le thijing ding ham ipija hi ta cho thi ma ke ju ham ti hi student viewpoint langa pa na ka het nom ja chu mi pi het ding nga se thei dam ta ga do chi pa me to nin thu do cho to he chi akhat be na yong he ta pon MU jang a ban ki bol ani be chan na he tan alang khana wang chu government nong chon
seram law and order situation maintain ball dengan lo le break hin lo dengan ball wang si pen hi ya yo la wang chon tulai khan to na dong jui 21st century ti tau ti lo se hi atam zo he na to ke ti hi manually tala online na ke bol ngan tan example a form fill up handlan banking handlan dang yong le tia he mio se wang su boy tan thi pi pen wang cho sei bang a state government in their best decision awang cho law and order he maintain ball la dinga alo la rumor ho spread ball san lo dinga ball zo ang hi pen hin yong la wang chon impact hi student community se atalawa the whole state of Manipur in impact to hi itho uti ditan tin che dei sam lo ta khat wang tel edga ball ban nom leng ka ke ball be hanlan le tot tu chunga puma he total India he se hanlan le internet ban hong ke ball he apunga hours ti ditan tin 16,315 hours total India ban hong ke ball dan job ma sim tan tel hen revenue ti economic loss a se a le hen total of 21,336 crores loss ta cho to na tal ro jo na ya la la chi boy hoi ta wang tu la internet ti dam telecommunication nong hen economy ti dam development ha ta contribute a ball here chi a ball wang hi de sam lo yong la chon ip la wang chon to am hon mention a ball mo cho ninga atiu hen to ban ke ball he about 48 hours songa if the situation improves ban will be lifted kiti hen so let's hope that it is lifted as soon as possible alle lun da seitan si ban ke ball hi rumors ho na ai lo le en allegation chom ai lo le ta hi misuse tai te athilum nan chu government hin student community apan ai misuse atam message ja he chule rumors ani lo ta thu ke the thang ja he chi adinga hi ji pen chu chi a thi ban ball hi ji aki chen na ai le hi ta ma win aji pen na sei pen no chi ho misuse long da dinga ki ball he ti dinas lo unfortunately I have to agree with you chawang government nong chon amho ka pan pin yong hedi pon wanga chu to he some situation he out of control hin lo dinga rumor monitoring ti dam se changam khana cartel ball dinga wanga ball wen cha wang so I have to agree with you ale tu a he ban ki ball ma sanga chu hoi ta movement cho chil than EPP other modes of kata agitation ne jong la chil than ale mobile ban ki ball ale athip chet jing he EPGA de mobile om lo wal le mobile data social media om lo wal le movement chu ball the lo ta agitation chu ball the lo ta good question ton hin do cho la sai yong tu some action di nam na ne wanga cho example ngak se lan ni danga telecommunication internet no masanga yong so by word of mouth na he mi information ki pe to a movement ho da di lo hin yong lawang hen to a khan to 21st century ti tung ju ya ti dan ten a lot of communication happens through the internet ti tau te example a he social media ho adi and WhatsApp ho Facebook dang dang ko na hin chi to a he mon ban hon bol ju wa ti dham wang i chen gem khana wang he message ki pe to now ti dham lo information lang movement wa chen gem khana wang he kan cartel ti dham control ball he ti dan acha ki pa amen tun aja pu lun kim comment ga do nom kit khat chu helun na seitan all India he internet ban ki ball is 16,000 hours ki ball tan chun 1 hour ra he more than 130 crores in loss ahead economy atit all India level in chu ale a state na dinga mobile data internet service ban ki ball ale 1 hour ra a Manipura economy izat chan ato kham ai lo economy to kham ai lo adang dang transaction ho a he financial transaction ai zat chan hi effect a bolam ti pa hi idea na ne yam ti mi pi han dinga nga se pi the dang to atong ho pen chu ke ho operator ho ka hiu chu chi sub chu ki molo hota saurak pa ana izat ta bang ni khatna ke ho gela hi le hi cho ta bang dal wang chu kiti ai wang a chu hi thei lo ya atong ho pen chu ke ho ka hi wa ting le to ise bang wa chu hi chi mobile data kiti lang halanga chu agitation ball na ang man the na business ang ki mang the ai lo le pham khat ase banga form fill up na ina imayo sia ki mang hata chu to ai digital is hi ta chu ho na cha chu ke ho chu hele ka revenue zo to kha chu I charam khat ya to kha chu ai le ke ho chu directly to kha ho ya indirectly to kha chu ta ma tam ki cha chu hito to bang assessment pa chu ke ho directly to kha hi ke ge la hi
ni khat a hi al home pena langa 5 to 10 lakhs tabang hi daily ana mang dinga daily achuti ale par hour achu 20 to 30,000 na chi chu BSNL bo ya na to achu adang nang ke ho yong chu private na provider ke ho yong chu a subscriber ki tam lo ya lang ni ba hi na private ho wang sa ha to kha ni chu ai chu amo hi a subscriber base tamai chu e cha chu ai thile go be hi chi sum aman pa hai na compensate bol thile wang chu phale dia ke ho operator ho dinga he ai a cho chu government policy ya amo thu ta IPP ong le ke ho wang chu direct ana ei to khau ti dim hai chu ki pa omen no pu na seitan hita chu economy a jong chu le income a jong na ho company na ho department jong hoi ta tong khai ti chu na seitan ka ga het nom kit khat chu mi pi het dinga nei ga sei pe the dam ka ti nom kit khat chu tua mobile data ban ki bol hi ipilu na ipek no ya ki ban na al ipitani maximum ni za ki ban the ya ai lo le chi ho hi ip circumstances law and order atong khamong mong tai ai lo le ti mong tai ti ep situation ai lo thei lo ban ki bol jam ti hi na het na ne neu chan idea ni sei pe thei dam ka tin chi hi adan chu mai chu a detail chat chu ka he ai wanga state government hin prerogative anei state government I law and order EP central government la government high level ta ana thil hunga chu choi thil chu EP ha thil ahung seding na social disorder ipiam khat om ting la chun om ding to anticipate ball chun anjo aga sei banga chu hi cho hi peter mobile ki ho data ki ho mi voice he le mi khat to ki ho le adang do ki ho the lo broadcast thei be sen lo pi ai wa chu data ki ti tu la ade tu a hi langa chu SMS pa hi mi tam ta thot pau hi thei to lo chu ita bang khara chu limitation khat chu ko ai wa nga ita bang group ka te WhatsApp ho ki te ho hina social media ki ti hi khat ve thot chu mi ja ram khat thung je nga ya na ita bang a chu a WhatsApp group ma yong hi a group member limitation o koi wa ka het chu ya ram khat na EPP ong le a chi son ti lo chun mi tam ta pha ye nga a group chom a chi ti chu na adan ki ti chu chet achaya chu aum chu ka he tha ai wanga government chun na thanei na chu nei na tabang ban bon la thi tha chu nei ai chu government chu e hodinga chu a highest body chu na amo ho chun EP dan sim ngai kho lo wa chi bol na ti la ki bol ji nga i khat chet achaya adan om wang chu ka he tha na le oza pu ki pa omen na sei chu ale tua mobile data ki bendi tai ki di pa nan le order hi ko ya pat hung ham na department a chung te di ya district magistrate na pat hung ham ai lo DGP lo concern secretary pa hung ham ke head I chief secretary hung pa na notice hung pa nan le ita chu chi rule room ju ya ai lo le check dung ju ya ji a he ki bol he ti chu mention ki bol te de chi ho chu neo khat recollect na ga bol la mi pi het dinga na ga sei the de chi rule thi lo hi emergency base ya he da atam jo a hi a chi thi yong hi mi zan khang donga ben bol taw na ti le by word of mouth azuna a ki bol kom yong ma ting le subsequently amon le kho so an pi tho na ta chu ki ma chu lang hala chu government ki tho pi lo pi chu mi policy le government chu ho si on part of the government hi chu la cha chu ho si involved hi na khara chu bol lo a hi thei lo tia chu ki bol ji he chu a government chu chum hi a ki ho chum ki lo na ta chu rule ta chu order on pa na chu na mo zu jing mo ki he lo le chi khu chi rule adi po yong ki ti lo wa ta chu blind na ki zu jing public
ikhat disturbance lo Disturbance dinga lo na dinga. imayo si ju justified hi ke he na hi ai mga private thu hi ting le te ana private a hi private na ban ki bol wang so hi le ching thei ta ki bol ki ai chu ching thei ta ki bol ki ti so amma formality tam ve to itabang khat chu umaya na ai chu private chun complain about thei so na to private khat chun ipham khat amma use pa lo amma I khat pa chu monitor ki bol ki ti pa chu private mi khat dinga chu nom thei lo he cho ta banga chu ching thei ta chu ki bol he chu a rule yo se ki zu ya na ai chu koi man complain about lo dinga to chu a government in private base ta na public interest a bol ya chu au pai base ti di lo chu koi a complain di lo na ki pa min tua mobile data ban ki ti ho he ga het thei khat chu rule and the temporary suspension of telecom services public emergency or public safety rules 2017 a hi chi noi a hi ki bol ji ati he het thei khat om min chi hi Indian Telegraph Act 1895 ma pana chu kila do a chi notification hi Ministry of Communication 10th 7 August 2017 na pana chu amount notice an bolova chi notification dungji ya chu government in ita chu chi to ben bol yong le hethei khat chu chi ta banga ben ki bol dinga le committee chi rule dungji ya chu committee om nga yen committee should be headed by chief secretary chu le secretary law chun secretary home ki ti min amawin review ma bol nga yen na ben ki bol li within 5 days a he chi review bola mo review recommendation nungju ya chu extend bol diam alo le ben chu la do dham ti hen a state na hi chi da banga review committee chu ki sem lo ham chi committee recommendation no ya chu thil di ben ki bola ai lo le ta chu mo ki bol jingam ti he nu na pa jong ka janom min chun oja pu nun kim jong ne le chi hi neu khat mi piet ding ane ga se pe thei dewam pa me ton hin thu do cho to a cho nang hon sei ta na point ho chon na to a sei banga cho review committee ki ti chief secretary chair bol ding teng le hen member ni secretary law and home meeting he home meeting abang ho Manipur state na he whether such a review committee exists or not is like it's not clear so according to the news reports or media reports ya sia bang chukin dong kha sei thei ta pon na ateng le hen to a he edga bol be kin leng to a hi internet na India internet service ti tau te internet traffic hi 10% increase hi al hen GDP a contribute a ball hi 3.1% contribute a ball hen si ya la economy ti big role ta khat ki chi ma hen cha wang hi te ya le wang ho Manipur government long hen situation improvement ma ong le hinten at the earliest student ho titalowa he larger interest as state adinga hi development lang hen lan lowa le to na to ho economy lang people lang yo se ding en ka lan yal to chen lan chawang gang tan ban li fai ball pi lew de sa am hen ki pa min tua Manipur University a tu a student na hi na to ki hlonin tu a MU boy ji a internet ban ki ball hi ai di mong he ti ana la am ai lo le chi wang hi a ball hil taw chi wang hi ball ngai lo mong a ball kha o he ti I ti na gel good question nei do cho student khat ong hinan ta common man khat hina ti tan ki koi ma pan pi chomi lo na impartial ke ma impartial you would say lang internet ban ke bol wang ka dei poi kati chu internet ban bol hi nan nong le langa musu ho nan lo ta muta musa nong boina bol nom la bol tho di hen sa internet to hen kha sai man beset lo hen ai pan wang chu government chun am holung ya la in their best decision at ta hote rumor monitoring ti dam lo a le kadam law and order hi maintain bol thei dinga wang chu tham cartel ka bol ti wang chu ding yong la wang chun student khat or milam khat hina wang chu ban wang he ai gang ta la do le wang dei sa ma chi ki pa min tun a chai na dingin question na ani honin khat ve kan do hon no men chi internet mobile data ban ki bol hin to a MU crisis problem he it's na solve for bol jodi ti pa hi personal question khat pu nun kim ko maga adong gate a chai na dingin to a mobile data ban ki bol hi MU boy na hi it's na su lap jodi ding ham nang mimal ngai da na ipi na sei no ma sei ha ta thil khat is solve for bol ding ana gin cham nam phachum pon ten na tiam public unrest pang chu tham khat phajat
te ding awang su ka gin sa so ye chu mi propaganda ta bang ya na thil ho hi ai ti ho langa ju bat le a problem chu langa chu I pichat problem hom chu hon ki hello ya na amo university thu ya ichan ya chu I ti bo ham ti chu ka he ki he be se amo student ho hi na he zo di ya na ibi pyong le apa chom poi ti wang chu gi ti ki sei dam ai chu mi ipiam phat public unrest khat ta pha ra chu hi mobile data and facilitate a ball ki de chu ki ho mat na ding I khat na ding na ai ti ho hi a chu ip ha tu lai hi adi dia hi tabong thil mangcha na mi kitil do alo le munna au su hula kati na chu internet through ko na notice a hoi la Bangalore ham khat au chu ai ta hi internet a ko na ki thot to wa na sata a boina ma chu so hi misuse on he chu so hi na cha chu a government chu amo best judgment a bol na apa chu poi ti di ong chu hoi la idi ki sei the ki pa om min helun lang ti mobile data ban ki bol di mu crisis hi ichan ge mai sol bolin te bol pun te apa chum poi nang last comment ninga bol pi the okay ki pa men nei to cho to injong ji khona ben point ma sang sei ta ben te to co panelist pa jelun ki min on sei ki ne ai ju dei mo am sa le ayong la han government nong son in their best judgment ti tan te tulai hi khan to na dung ju ya te social media wa dia WhatsApp pi poi ka ko na rumor monitoring til tam ba ji ja mon long best decision na la wa cha law and order maintain bol thai tinga bang bol so ti di pan yeng tin hi jong le wang son student community se hello in the larger interest of the state for example to khan to masal hanan banking lang hanan online form fill up hanan lo dang transaction jo se hi lo se online a ki bol so ka hi ta ye chon tin appeal ka bol num ban wang so state government lo concerned department ho hen at the best or at the earliest hen internet ban ball heli fai ball pelo si dei sa me si ka sei no okay ki pa amin tunia agenda manipur cookie edition impact tv no ya discussion ni ball chu tunia mobile data banned ball hi pachom lo ham ai lo le solution ham ti chu tuni pu zedun kim to so let so pi pau helun thangeu amauten ni tunin studio nongin ki pa amin thank you chun tunia impact tv agenda manipur ku ke edition na tuni vezo se na bon chaw ni ki mu masang kit se wa tam selin mang pha kan ne ki pa amin